Ej, nacio Hajduk Splita! Danas imamo jednu od onih vijesti koje čine da srce brže kuca, krv vrije u venama i strast prema našem klubu dostiže vrhunac. Prije svega, ako ste strastveni prema Hajduku, koliko i ja, već znate što učiniti. Ostavite svoj like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvonce da ne propustite ništa o našem slavnom klubu. Sada idemo na ono što je važno i vjerujte, jeza je. Zamislite priču dostojnu filma, s protagonistom koji izaziva sva očekivanja. Govorim o velikom Nikoli Kaliniću, idolu koji je u 36. godini odlučio da još uvijek ima mnogo toga za ponuditi nogometu. Nakon kratke pauze, Kalinić se vratio na teren i ne da bude samo još jedan igrač, već da bude ključni igrač Hajduk Splita. I zar nije to maestralno ispunio? Jednog inspiriranog popodneva Kalinić je dokazao da je godina samo broj. Ne samo da je postigao ključni gol protiv Slaven Belupa, ali njegova igra na terenu bila je prava nogometna lekcija, ponovno potvrđujući svoju poziciju kao jednog od najsmrtonosnijih napadača HNL-a. I kada govorim o smrtonosnosti, ne pretjerujem. Čovjek jednostavno ima Slaven Belupo kao svoj omiljeni plijen sa 7 golova postignutih protiv njih, uključujući jedan nezaboravan hat-trick. Sada držite emocije jer ima još. Zamislite tu nogometnu legendu kako formira dvojac s Markom Livajom, još jednom neospornom zvijezdom našeg sastava. Jeste li razmišljali o šteti? Govorimo o paklenom dvojcu koji obećava ostaviti protivnike s kosom na glavi. Sinergija između Kalinića s njegovim njuhom za gol i Livaje s njegovom izbrušenom tehnikom i vizijom igre ima sve što je potrebno da transformira napad Hajduka u gol mašinu. Ali najimpresivnije u svemu tome je što je Hajduk pokazao da može sjajiti čak i bez Livaje na terenu, zahvaljujući dubini našeg sastava. S igračima poput Brekala i Sahitija, uz dragulje Kalika i Pukštasa, naš tim dokazuje da ima talenta u izobilju za suočavanje s bilo kojim izazovom. Poruka Kalinića svima nama je jasna. Nikada ne podcjenjujte srce prvaka. Njegov povratak nogometu i Hajduku Splitu svjedočanstvo je njegove strasti i posvećenosti, inspirirajući ne samo svoje suigrače, već sve nas, navijače. Dok se pripremamo za sljedeće izazove, sigurni smo da s Kalinićem i Livajom Hajduk ima sve što je potrebno da napravi povijest ove sezone. Zato idemo zajedno, nacio Hajduka, podržavati naš tim u svakoj utakmici, vibrirati, navijati i vjerovati do kraja. Jer s paklenim dvojcem na terenu sve je moguće. E pa, što mislite o ovoj obećavajućoj partnerstvu? Ostavite svoje očekivanja u komentarima i ne zaboravite podijeliti ovaj video sa svim navijačima Hajduka. Napravimo buku i pokažimo našu bezuvjetnu podršku timu. Do sljedećeg puta i naprijed, Hajduk!